Balik-balik saya hanggang sa muli Morning guys, so hipos na may karoon kay mato na may og kanang concert. Nga mo na mong istayan ng gabi ng balay ko. Vincent. Oh, tina ka bro, ready na ka bro? So are you guys ready? Ready na kayo? Ito yung stand nyo. Anyway, thank you kayo sa Kamzeni Dre for letting us stay dre sa ilang power nga resort. So ato may ron venue kay kapa sa tag cords. So ito mga charger, tawabuhay ko atay charger. Shout out ya sa charger. Marami nila. Itong perfume na ito. Asa na, all. Oxygen. Raptor, 400. Mo na giingon ni Rick nga. Pakumutip na mo. Papupi mo. Oxygen ulit, basic ulit. Anak. Ani mo na ako dali guys bro. Kaya mo yan bro. Muna po na iyang malita na po di ay magamit sa iyang gitara. Diba? Look 137. Say meaning na bro. Nothing is impossible. With God. Sana all. Nothing is impossible with God. Paano ko muna og Tanawa ko niyo muna og guys. Tumbag natin bag talaga rin. This one and this one. Good morning sis. Nagdamgo na ka ni Alden Richards. Yun ang sabi sa akin. Pero there's only one way to find out. Diba? Thank you for a wonderful stay. Kasi pala rin, salote. Hirap maging vlogger. Dami mong dala. Vlog is life. Morning. Hindi pala maglalak dito. Bro. Morning bro. Morning. Vlog ba? Are you guys ready? Vlog is See you life. later. 1 PM. Mga boys oh. Guys, give me push up. Okay, good morning. Good morning. Absent ka rin boy? Upset. Siguro di pa. Shout out kasi yung papa niyo. Lugar ng gustayan. Okay kayo, di ba? Pagka peaceful. Pagka power. Muna niya mo ang worship director. Si Pike. Kasi social si mo Pike. Pagpasok kami, magkanang walk-walks ako. Di ba? Anak na vlogger. Muna, nakaw, di ba? Bruh. Ala na diyan, awad. Ano po ito? Pap? Wala mo ka-training ng minana? Bruh. So, nakaw guys. Okay, dito guys. Hindi bro kayo, sapatos po ko. Bit ko sapatos. Ha? May yung buntag siya tanan. Ako, bro! Hi bro! Salute. Okay lang venue guys. Si Pieris. Hi pre! Bro, good morning bro. Morning, bye. Morning, bye. Ini Rick. Pre, asa daw siya, pre? Gisulod din si Kenan ba?
Okay, let's pray. Everyone, let's put ourselves in the holy presence of God. Let's ask for His guidance. Father, the Son, and the Holy Spirit. Good morning, Father God. We thank you for this beautiful day, Lord. Thank you for the abundance of blessing life this morning, Lord God. Lord, we come before you with humble adoration, Lord God, and with humble hearts. We come before you, Lord. Before ito masugod, invite mo nga mag-like sa akong page sa Boss Jake TV. Okay. Sa YouTube, sa Facebook, i-upload na ito meron ha. Don't forget to smile. Because you are going to praise and worship and have fun. Yes, sir. Worship the Lord. Ready, guys? 1, 2, 3, let's go! Ready guys, 1, 2, 3, smile! Good morning, St. Peter's. Yeah. Good morning, Two, three. Bass para sa Jake. Ang drums ni ang drums patas andon sa in-ear ni James. Ano ikaw? Marlo. Jump. Well. Hello guys, so finally nahuman na gid mi sa mong event dere sa Kidapawan sa St. Mary. So salamat kayo for inviting us. No, si Brother Mike nag-invite sa modern na magtugtog sa ilang worship recollection. So human na mo ning event, dagang kayo. I think nagtugtog mo dere og mga more than 10 songs. Mixed ni siya with worship song, fast songs or mga praise songs. But overall nung event na mo grabe kayo. So namin dere since Thursday nag-practice mi dere mo yung mga videos na mo since Thursday nag-practice mi dere with the team sa Kidapawan and balik na pud mi. Nagpasalamat mi sa among stay sa Salote Pastang Ninduta. Shout out to Zenny for accommodating us. So indot kayo. So yeah, muli ni may kay magtugtog na pud mi sa Feast Digos. So guys, thank you for watching this video and I hope na enjoy mo sa mong vlog today. Let's go.